Abusia mate se Abrante here friend Captain Smart. Yes, obi animu no. Smart, Captain Smart. Say oye adwuma wo Onua TV. Yes, oye Onua TV morning hosting. Captain Smart obi animu no Ghana. Ni abeto dwane se Captain Smart. Eko Kumasi. I think say last week, last week, Akwasidae no na ASANTE nana OTUMFUOR OSEI TUTU ababio the second. Ote kokoso ASANTE HENE ASANTE wura na odi adai kese Akwasidae. Ntinipa bebre ekokochia ASANTE HENE. OTUMFUOR OSEI TUTU ababio the second. Na enumunu na Abrante Captain Smart so eti ane church house so oko na wakwakochia ASANTE HENE. Ego nipa bebre ne ko KUMASI yesa friends en adaikese Akwasidae nipa bebre ya who a lot of dignitaries ne mone ahemfo ahoro any members of parliament bi ne mona abamufo na de nipa bebre ne ko hokochia ASANTE HENE. I see nothing wrong, say Captain Smart so okoho na wakochia ASANTE HENE. But the beto mu say Captain Smart ko duru ho no. Ya mana nkochia ASANTE HENE. Odila ni mu no eba no akiu no senkrofo de nkrofo achiachia no oduru ho a ye ma kwanyansa na watimi akwa ASANTE HENE nim na wakochia no. Nti oduru ho no anya pani ba ko video nya da hai wo de tie ne kakra nya yenhwe sania ade ne koyeye. Abusiane tintin any ni tia when yina ne said to cut the story short for you, my listeners and my viewers, ne say copyright issue to me show video no ha but ne koba yina ne say one ne Onua TV crew no Captain Smart ne Onua TV crew no na emami no kan ho no so share white send ya Captain Smart no so share up and down bisa white a man so the same white na bi no mo share and yes stop o muduru ho no pani no a o ma kwan yan so watimi akoche OTUMFUOR no say dabi Captain Smart me ntimi ma kwan emma on konkochia OTUMFUOR enti wone ma ne me nyina ye pamwo just ye pamwo ya mora nkwanko hu na no na Captain Smart by wa betena as usual no aba no rant na de ade me ameti hey me de pan say ye pam Captain Smart ya mananko akochia OTUMFUOR me de I have my own reason and this is my reason abusia
Yes, yemfa nidie ni obuo ni ahomprase ma wono asebe nidie esewo. Yemfa nidie emma wono a nidie esewo. Na Bible kra no chon say ye wade nyina ho kwan yo, ye wade nyina ho kwan na nye nyina ne fataye. And this be wo Captain Smart say wo ye wo program no Onua TV ho morning show no wo kan wonsem. Na wo di politicians attempt na wo kan sem chere politician me amete here me ni ho asem bia ka en family ho so enye masem nti say wo be ye president yo, wo be ye vice yo, wo be ye finance minister, wo be ye hwan yo politicians so ye MP so ye minister me amete here enye masem en family ho. And you know, one year now, when a politician, yeah, I don't have any problem. But listen, Yenti America say, Yemfa nidie ma one nidie say, say. Can you imagine, say, I woke up to smart way to me, Jina, or near TV, what to make a cancer, edi OTUMFUOR. Now, only a kufuado nanya, and answer a politician, nanya, OTUMFUOR of our home. But what me come a big coca OTUMFUOR, and you. To no Captain Smart, no one say OTUMFUOR is in bed with Akufo-Addo. And whatever is happening in the country, you know, OTUMFUOR person what now be 2 months, OTUMFUOR person or be kabi atia Akufo-Addo. And the Omani say nyama nko ye, but OTUMFUOR is very quiet because nadam fune, you know, Akufo-Addo. But whatever it is, OTUMFUOR or not in the home, or power can be or power can be. But you, Captain Martin, you have no right whatsoever. You have no right whatsoever, you know, to insult anabeka sembi amanakwa kotia your friend is saying OTUMFUOR TUTU ASANTE HENE. Now we are wake kan sem hunu na wie no wo di na fasha Asante Hene di na fasha wa san ahihye ho white ni ukriu mo kwa kochia no aboa nipa na eni munyansa se na aren't you ashamed of yourself? Because wo Captain Smart na nkansa woni aniwuo oni aniwu ayeden abonsa ho because me na me make kan sem bi say fa OTUMFUOR ho OTUMFUOR edi na fasha ana wo di na Akwasidae ya me kopede ye ho but wa hu say wa jimi nti no na wo ni munyansa nti wa sa tieti ya ne chacha ma kogina ha kochi OTUMFUOR abuafu kan say wa ni magu ase ya ma wanchi ane ne ya ma wanchi ane china. I'm telling you because I am kwasi asem me I keep saying say yemfa ne die ma wono ani die se won na ahemfo no politicians ebeto ahemfo na ye were great king like us say to OTUMFUOR. Now who dare you wo ya hwan now Captain Smart me can say hu chiro OTUMFUOR because of what politics inti me say woni Akufo-Addo no no problem deal with them but never try say o be kan kwase asema chiro OTUMFUOR memeti we menya santini but me education nyina dodo no menya no asantimamu na me ka say nso asantimamu na me dansi me ti asantimamu me wo buo emma Asante Hene na wo Captain Smart wo kumase na wo ti wo no wo san mu asase wura no mu ohene no momo ka ho bi ebe ho small boys ni nkrofo bi aye mo obra bi ya ni nam Ghana ho na o mo tete social media so ni edidi ohene te say OTUMFUOR atem edi ankwase asem no OTUMFUOR ye otipan nyen obuo ni die na munia u betimi park cancer mu akere OTUMFUOR because of what politics. Me say if you have issues with politicians deal with them. Only Akufo-Addo niema bi nko ya say it as it is but fact wasem enko ohene point say OTUMFUOR so when ni na emu ade enka ukopede yen kura wo ho iya ma wanchia wasa betena radio so na odwa wanum enante saa ne mfa nkosi video na mehwe oduru ho ne ma mi ni na san so ne ya stop o ya ma ankochia no we wani ewu ya ma ankochia ne wo chena so ka ho abuafu mummu ade
mumu adeɛ ɔman bia respect ɔman bia hu ahensam yɛmfa ni agorɔ yɛde obuo ne de ma ɔhene na nka mpo no mu adeɛ mfare adeɛ ɔhene mpɔnte sɛ otumfoɔ na de nanim kɔɛfo ɛna small boys yɛ gu hɔ ɛna yɛ keka mpa asɛm ne yɛdidi ɔhene te sɛ otumfoɔ atem ame ɛdeɛ nti anyɛ bi otumfoɔ yi wɔyɛ president ɔna gyegye mo tax ana obi tua tax bi ma otumfoɔ ɛnso nkwasi asɛm nkuto yɛnya bɛtena tv so ane didi atem hunu hwɛ masa yɛ mu bi no yenyimi sa men I will never ever support any individual when I join so be disrespect the chieftaincy institution so what chimia me and makwa ye otumfuo me do obuoma ohene pia wo Ghana because me say politicians and president omo nyina betwam omo beto ahemfo no or say to two ababio yadnet so yadnet so wonim how many years awadi wakunya so me at the time of poku ware wu ye me fi school time na mo college of education akrokare me behwe bi ye institution poku ware dam pam no awu kumase me ba bi behwe bi how many years now but share president abetna tana so ko so metwa mu kufuo no metwa mu kufuo no metwa mu atamesim na rollins mu na metwa mu I friend is John Muhammad Minga. Is here I can say Kufu Akanasa, no call, but to do what so. Yatun Swaba, Yantun Swaba. And it's a Ghana say, Judge Mieno know who to blame, and Gongo blame who beat the same from Kodina Tem, and I could Kumasi and would you attack to be man? My Jimmy Sanam Gugana. And the Yapam, why I made the captain smart, Yapamono. In me same, me. Mete hoin me hwese nipa bi be ede ahemfo animba ye from Ghana so yanka na hene fante hene krobo hene aguapem hene achem hene kwawo hene hwan hene so yesrem ya na hwan yemfa ne die ma ya hemfo no en wo mo de ombetimi na omo ye enya hemfo no na wo so omo de so much development ba Ghana de ombetimi na omo ye no wa sala wa no gbagba wo kan we di atem no wa nka sanso ya papa ma ye nwene ye ho na me ka send this atwene Jonas say one you very careful ye nyina we criticize politicians yes that is the way to go because obroni krom ya say leaders ne bomodin but eno so nkire say kodidi wo hinatem ana kodidi sofo bi ana say asore pani bia ana religious leader bi atem ndube hu na twene Jonas we o politician anya na afi watie sim na ordinary semoko asofo bi ni empo okoya koka chief imam national chief imam eno koka nasem afi ro samba ye kra no amafu me bokura mpo enti ya fe na me bedidi na tembo masa munya jimie no na mo bete mo nkwa na so pate na wo chief imam no hwe ni age he ba bia papa ni wanyi na tudu nyamia chira ni pase wo kura be nyi anturu sa but obuafu politician chief imam hotel ba bi nsema akona ko dinatem dem sia na ma jimi wa hu mo sango wa mse mo jimi wa hu ko di chief imam atem se den asofo se me hwese obi di asofo anim ba ye fo yes me che hei menim say ye wo asofo papa ene wa asofo boni nti Ghana na ye wo no ye wa asofo obi o mo se nyame adwuma I know most of them omo ye criminals omo ye akromfo omo ye wi but ye wo binim so wo ho omo ye nyame adwuma ne papa omo ye ni yie omo nya aza enye enkrofo omo ye enema basabasa enti wuntimi nka se asofo nyina ye nkwase afo na asofo nyina jimi no nya sa ne kasam enti ye wa asofo papa ene wa asofo boni wo ho enti sofo boni bi ya de na wo ka deal with that person, deal with that individual. And Fanko Sana sofo nyina nkodidi asofo atem se ena we agimi na Duncan William we agimi wo wa woni munyansa wo gina ho nyansa be na anim na wadidi atem ai ena chief mam kura onya papa wona ya papa fa wo hia ohina otene ba bi no akwedidi na atem achim hene ochiman omo hene no we agimi no firi ha no watesim otumfuo kura oni munyansa aboa wona woni munyansa ukwasi ya woni munyansa na de na mohoyi ya munsua nyansa as youth na ukasa so afa nyansa to ho ye mu bia nso so mo asam so
Me ye happy. Say Captain Smart. Ya guna ni mas ya disgracing. This is the video. I've watched it. I be telling you when you say ampamo. Ya pamo. Ya mawango hu OTUMFUOR. That is it. Mo kasa mo fa nyansa to ho. Politician na fail or mine. So speak to that. Ne jan or hini bi or tini baby. Could you do a hinatem? Because most of you mo nim nyansa nkasa because show OTUMFUOR na go di na tem say ye galamse wo kumase na ese nso mfa nkosin. OTUMFUOR no o control security ben. Security ben no o control. And also adwen ye say wo ya asante hinti asante maya sa na gold na was ase ne de ya wa hu. Ne de ya hu. Aban mo mpanefo atonto ade na ma Chinese fo na de ya. OTUMFUOR tumi o won sen. Ente bia ne sub chief no ahemfo nketo ani bi na ebi o so so sa na man so no ye galamse no mo ya de ya. O kan sa. But enko didi OTUMFUOR atem say OTUMFUOR ni mu nyansa wo ye kwase ya no Jimmy hwe ne kumase ya fina enkrofo ye galamse wo bia be kan sa wo ya poa pa wo ye Jimmy fo wo ni mu nyansa fa kwase ya pa bitina wo ni mu nyansa na kokodi hene na ko ye omani yie ale mo kasa Jimmy mu sa enti sa ne manu a Captain Smart de kan na ho atem didi ehunu na hemfo na sofo na de no me desi ya pam no na pam na free man shia himfi ya me na nkwankochia OTUMFUOR video ni is there. Next time we continue on your honor customer obession ye. Mumfani de more hene or hene papa to say OTUMFUOR. O case na oye ni pahunu bi keke. O e bang woman kura this young say ye can nipa was yan dia wo Captain Smart. O tipen OTUMFUOR. Baby OTUMFUOR. Wa popra kuturu. Baby na 9 betimi anante anaso betimi awura. Wo ye be ma kwa awura ho. Wo no ye man kwa man ko UN assembly nyina kokasa. O Captain Smart ye hwan. Ghana kwan nyane nyama bi nko yie na one politician kan politician ye tua tax mom some fancy so man no enko yie deal with those people and leave your hemfo me nya santini but ya na sembi o ye hipa asia ya pamo wa jimi asia nyansa mo jimi a mo de nyimo mama ni ntida mo hu nyansa ti da bia no be hu no na ye the court sermons abre no because o kasa mfa nyansa to ho who how to speak. Who how to speak in the Bia Captain Smart so jina court when because Jimmy no or Kasasa keke. Abisham dia see her and say be high here bufu. As youth, as people, you see ye freedom fighters and as you fighting for your country no. Ye kasa yemfa adwene ne nyansa to ho ne yemfa kasa. Nyese ye kasa sa keke. Because we have friends and we have the space to speak and answer social media and so in class and media me bua him for pa what na me bu empanifo but me I have problem and me problem near Ghana panifo bi to say politicians no wo mo na do man nya da ben what say OTUMFUOR o wi Ghana oil cotton. Another ben what is OTUMFUOR we are Ghana go to the crab abrochile cotton edi and I say OTUMFUOR ede Ghana cocoa cotton yan sikanama. O sorry amu dry ho asante mamu no nya asante mamu ye no nyesin educational endowment fund out here. Unim nipa benefit from OTUMFUOR education fund not here. Unim or no one contribution. Unim go to tech hospital no kohe or no one why go to even tech campus. Na kumasi na hotisen kumasi na hotisen mukura mudwan ho na mudidi atem kansa bebre no kumasi na honye no so mufiri bura hafo mufiri northern region asante mamma betena ma kuro na honye no a ye tan no wa betena ho epe wo bepe de wo ho wo pe unni anaso wo se aboa no sua nyansa me disi ya mechi obi ade ne ye GH Osmafo. Follow me on YouTube. Bye bye.